dulu aprang ke alang litum ni litum pan BJP siksidula putak proses workshop thang da do nang de che than nang ni pu alang li tung ge pu ge siksidul ka so ching thi the det nang ji a chu ching tip te det nang ji a lang ching lu le det nang ji a pe che chok che det nang pu alang li tung ge pu non alang li tung workshop ke do dam sita a pe da che chok et non bang ke a chu ta ching tip et pe polo ching tip et ching tip te det nang i le alang li tung a so ta che ching thi the det nang i le non workshop ke do i alang li tung ge pu ateng ke non alang litum ke thandam jongsi alang litum aning che lara ni litum ke thana teng than lu bulate mesen alam lu lage ni litum ta choro lo alang litum pan pe thana na lage ni litum larsi ke than lu ke non ke ni litum ke toy bosi cm ta ke claim lu ke non ke kalima galang ni tum toy det lu ni tum phanang lang selet se ta ni tum hukum si kroi nang kok lo alang litum lage mesen alamงูเทท่านทับท่าอากาเปรกท่านรองเอชกเจลูอาร์นิซีเกท่านเกคาวน์ซิลเกเซตเทิลเมนต์ฮะล่ะก็พูดมาฮะลองเล็บปัตตาตาพิวนี่พวกแกนได้ปูลาดักเกตอกดูแล้วได้พอเฮเด็ดปูคนน่าสิพิวนี่เด็ดจิมาลาสิเนลีลาเปกเก่งดุนเอ็ดโลอลังลิตุมชาร์ลีโลเมเน่นนเกLadakh ke tok dojo lake Mikiri Hills Land and Revenue Act 1953 kualong ke tok do section 2 along provided that wala dak ke tok do provided la prange the Assam Land and Revenue Regulation 1886 shall apply to the Mikiri Hills Autonomous District subject to any amendments to which it is subject for the time being in other areas of the state of Assam and so far as it is applicable in the said district. Provided that all references therein to the state government and the deputy commissioner shall be read as referring to the District Council of Mikiri Hills Autonomous District and the Revenue Officer respectively. Alam ke lapu hello hala ALRR long ke tok Deputy Commissioner pu kali ALRR long ke tok the state government pu lake Karbi Anglong Autonomous Council lu pu sida ka tok la Land and Revenue pu thak ke Karbi Anglong Autonomous Council ke Isya state government lo busida katok lapen deputy commissioner ke lake revenue officer itum da ke appoint pe det ARO assistant revenue officer si appoint wrong appoint chot non anta revenue officer pavedet na avedet amat EMC revenue officer kam claim det iti pe claim nang baru lata seta da ke pu atenge revenue officer da donala la revenue officer ke la ke DC pen ji homan lu pusi da ke tok lante patta ke pi anta jat akam da long le akam ke etuma district council ke claim un lo ajak kong dolo seta alang litum ga ajak kong abe pusi than tabret arni simalo la si la son than tabret lo te la mange ni tum che kroi dun de lage ahok alam si than nang ji